Сапа шерифіңіз хайырлы олсын, декабрның 7-сі Қырымышқалының 1379 күні студияда Вилия Мұхтарова Чалыша. Қырымда Мемет Белялов, Серан Салеев и Тимур Ибрагимовның давасы бүгін саат 14-те бақылажақ еркішілерінің жезасы белгіленежектір 2 ай версі белгіленген несарет алтында қалма мүддетлері соңына келмекте. ФСБ Ахмеджетнің Киев район махкемесіне оны ұзатмаға рича етті. Еркеклер октябрның 11-інде яқаланды. Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зикиряев, Серан Салеев и Эрнес Аметовның евлеріне сабадан тынтуынен келген еділер. Олар Русияда сақланған Хизбут Тахрир тешкілетінде іштірак етмесінде қабатлана. Русия қанунына көре олар 5 ел апыз жазасына ала біле. Бүгінгі махкемеден мен яқшылық аслы беклемейім. Да уч диндашларымызның, кем бүгінгі балаларымыздың бағланған бір вазиетке махкемесі бірскүн кечті. Ве оларға уч айға апсханеге отырғанны создылар. Onun için мен белесем, бүгінгі нәтижесі öyle olacak. Zulüm yapkan hakimiyetten adaletlik beklemeyim. Қырымда Қырым татарлар işgalci hakimiyet ögünde imayetsizdir. Bu haqda Rusiya advokati Mark Feygin bildirdi. Екі ерлі адвокат Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев қырымлыларының ақларыны бозған махкеме даваларының эксериетіні өз бойнына алмаға мечбур. Фейгин Эльмиумировның давасынен оғрашып эснас инчелеклеріні біле. Русия адвокатлары Қырымда çalışmaq үшін Москвадан келмеге мечбур. Бұл ісе халқыра ұқуқ жетінден яңлыш сайла, işgalci hakimiyet имайежилер аз olsun деп ершей япам. При, так сказать, громком каком-то деле, да, там, как дело там, того же Эльмиумирова, это можно делать, так сказать, привлекая внимание общественности, поскольку у него бэкграунд другой, все-таки 25 лет был чиновник, депутат и так далее. А там люди попроще сейчас остались. И репрессии по отношению к ним, они имеют хорошую перспективу с точки зрения ФСБ. Олег Сенцов аққында Левха Москвадағы Арт Док Фест фестивалі кино фестиваліні açtı. Процесс адына алған Левха илксифер көстерілді. Тешкілетшілар фильмні Русияда көстергенде провокациялар олажағаны беклейділер. Бір қач инсан келіп фестиваліні сатқынлар малиетті деп айтмаға башлады. Yarıştan tış atı iştirakçıları hakkında Veyna Zarады Мыру filminde gösterildi. O istilacı Rusiya hakkında tarif ete. Rusiya Devlet Dumasının speaker muavini Medeniyet Nazırlığı ve Baş Prokuraturaga müracaat etip mezkur Levhаны teşkirmege rica etti. Rusiyanın Ukrayna istilası Avropa xavfsızlığı için en büyük tehlike olup qala. Bu haqda Rex Tillerson aytdı. Amerika Birleşken Devletlerinin baş katibi Belçikada iş ziyaretinen bulanıp bir sıra görüşüvler ötkirdi. O NATO baş katibi Jens Stoltenberg'nin de görüştü. Bunun beraber NATO memleketlerinin chet el işler nazirlerinin toplaşımında iştirak etti. Російська агресія в Україні залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки і вимагає постійної трансатлантичної єдності у протистоянні цій загрозі. Наші союзники у НАТО підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність. Ми не приймаємо зусилля Росії, яка намагається змінити міжнародно визнані кордони України, і не визнаємо незаконну окупацію Росією Криму. Şimdilik bu sonki haberimizdir. Efirni sabah yayını devam ete. Aterden ayrılmanız.